उहाँ भाइलाई चाहिँ माथि 0 पोइन्टमा डिस्कसनको कारणले गर्दा चाहिँ आज माथि चिप मन्दिर चेकपोस्टमा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ छेकेर चाहिँ आर्मीले चाहिँ है एकदमै ज्यादा भाइ चाहिँ यहाँनिर उठ्ने अवस्थामा पनि छैन। यस्तो गरी यहाँ माथि चाहिँ है एकदम घातक पाराले नै उयो भएको छ है, पार भएको छ। अन्त भाइ यहाँनिर अहिले यहाँ ड्राइभर सिटमै हिर्काएको रहेछ। यहाँ भित्र हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईले, यहाँबाट ड्राइभर सिटमै तानेर भाइलाई चाहिँ जबरजस्ती निकालेर एकदम जबरजस्ती निकालेर आर्मीहरूले हिर्काएको रहेछ। अन्त भाइ चाहिँ एकदम हिँड्नु पनि सकेको छैन। यहाँनिर एकदम है साह्रो अवस्थामा छ। उहाँलाई चाहिँ एकदम खुट्टा पनि चल्छ नि, यहाँसम्म चाहिँ मुस्किलले गाडी लिएर आएको रहेछ। र अब हाम्रो कतिजना ड्राइभर गुरुजीहरूले है उहाँलाई चाहिँ अब के गरेर हुन्छ सहयोग गर्ने हुन्छ है। र हेर्नु सक्नुहुन्छ गाडी पनि एकदम भित्रैबाट उयो गरेको रहेछ, सबै भित्रैबाट तानेर स्टार्टमै चाबी अफ गरेर चाहिँ तानेरै हिर्काएको छ भाइलाई। अन्त यहाँनिर दाग पनि हेर्नु सक्नुहुन्छ, यस्तो गरी हिर्काएको छ है। अन्त एकदम खुट्टा पनि चलेको छैन, मलाई हिँड्नै गाह्रो भइरहेको छ। गाडी यहाँसम्म चाहिँ मुस्किल। इसमें कसम खाया, चने भी खा रहा है, गवर्नमेंट का, हम लोग टैक्स दे रहा है। ये नहीं है मेरी, हम लोगों का डायरेक्टली इंडियन टैक्स जा रहा है। इंडियन ड्राइवर तो टेररिस्ट नहीं है, वो लोग अभी ड्राइवर का टेररिस्ट नहीं है ना। शांति तो नहीं, अब ये कैसे शांति हो जाएगा? सब चीज नहीं है। अपने देश में हम लोग सुरक्षित नहीं है, हम लोग का पाकिस्तानी है क्या? चाबी निकलना बोला हो, हम लोग पाकिस्तानी तो नहीं है। बात करेंगे, लेकिन जो ठंडा है, जो मार खाया आपका हिसाब से किस हिसाब से सेटल कर देंगे? एक बार बोले ना, सेटल में किस हिसाब से आप लोग सेटल करेगा तो पेपर में सेटल करेगा, फिर कल दूसरा टेबल पर मारेगा। पेपर मारा दूसरा फिर पेपर करेगा। हाम्रो चालक सबैजना आउनु भएको छ, तपाईले देख्नुहुन्छ। सबैजना आइदिनु भयो, सिएमपीहरु पनि आउनु भयो, आर्मीले पनि आउनु भएको छ।